mun rang atanga INP mizo tanal clear tu te in zain chibai le vek ule mi za le somthum le pahni phurtu thlawhna tla voin march ni somni le pakhat khan Chinese passenger phur thlawhna Boeing 737 chu atla a thlawhna hi ka ngalin ram akan kai pha bok Boeing 737 hi kunming atangina thlok chuaka Guangzhou khopuya tum turani Wuzhou khopui chungzon a thlenin biak po theilovina oma a hnuwa a passenger mi hringza le somni le pathum le crew member pakuwatenen atla ti hriatani Civil Aviation Administration of China CAAC point Boeing 737 hi atlange ti an puang to a emergency rescue team po tir ngal ani Wuzhou bul naya teng khwa papakhat chuan thlawhna hi a alpupup maya a hnuwa ram lampu akang kaita ni ati ram kang hi ana safman viau maya kang thel motor somni le panga le kang thel tu mi za le som pasari ten thel mi tumin an bei ngal char ni nan soibok voin tlaidar li le chan ve thleng hi chuan thi le hliam omzat report ala omlova President Xi Jinping chuan chan chuana chak taka kalpuyani thua soi China rama hian thlawhna tla tiang vel hi atlem khop maya Chinese Airlines te hi an hminga thaviau mai kumsang ni le som khan Heilongjiang province a passenger som ko le pani phur thlawhna tla a mi somli le pani an thia khami nu khan chiatna engma thlengzui to lova voina kan threle ta chawani China history a thlawhna chet sualna lian ber chu sangkhat zakwa le somko le palikuma Chinese commercial flight tla khani mai ome ami phur zale somrukte an thivekani President Biden a zinchhuak don tonkar hian US President Joe Biden chu a zinchhuak dona Europe lampanin NATO le European Union te thil poimo soipui dona Brussels atlo masaberanga chuan Poland apanang tontuma Russia le Ukraine war a hian Poland hi United States tho pui thaber animeka Ukraine ral tlan noi tam tak alo mi khol boka US President nina ahan tlo po hi aphu ngoi mai nina lang zirtop ni lama Biden hian Warsaw apananga President Andrzej Duda akomang White House Press Secretary Jen Psaki soidanin Biden hian Ukraine ram alu don lo ni om takani US le NATO hian Ukraine in defensive war a khel meka ral thuam lamatan pui antuma mase boina tipun lun theitura mala kero antum lo bur nina lang Pentagon point police president ngen na chupom lovin Ukraine tan MiG fighter pek atum lo President Biden hi March ni somni le palikhian NATO summit a atelanga tuntum NATO summit a hian malam huna Putin a machon zel dan tur an soi ho do nani hemin hu hian EU summit a atel le bokanga heta po hian Russia do dan tur bok hi an soi ho rin ani Russia chuan sanction a tur tak hop maya indo ma a Russian billionaire Friedman chuan a ho sakna US dollar billion som pali anei khania ma se tuna chuan US dollar billion som chi anei ta a Friedman chuan ka har satna to te hi chu Ukraine mi pui tor na ne na khai khin chuan engma ni lo ka din mun hi ala thavia ve Ukraine mi pui te hian an tur na sajok dai ani ati Ukrainian President Zelensky chuan Israel lawmaker te ma a video conferencing kaltlangin March ni somni khan thua soya Jewish Judami ni ve thau Zelensky chuan Israel tan tran lam nei lova reng hun ani to lo Juda nam te tan Ukraine hi tran ngei hun kan thleng ta ni ati pu Zelensky thu soi hi arum khop maya chuti rolin Israel thu nei tu te tan ngai tu tham takani ve Zelensky chuan kum somriat kalta khan Ukraine chuan Judami puite chan chuak turin thutluk na alo siam to a tun hun hi Israel tan thutluk na siam hun ani ati Israel hian engtin nge mo chan don ni Israel Prime Minister Naftali Bennett hian phim khur takin
tran lam nei lovin boru ka thira Zelensky le Vladimir Putin te hi akhat token a bereng thina Zelensky chuan Israel Prime Minister malak na hi kong diklawani kanram chunga chuan ngai dan in an lo na te hi kanin siam rem turani a ma se thil sual le tha ero hi chu soirem chi ponilo atibok Ukraine hian Israel hnena ral thuam dil thin ma se humanitarian assistance chia ala peya juda nam ve an en san ring donem ni nge an che ve watang kan thlir zel don nia ti chuan Myanmar lam kanan soi chun zom ngal bokange hlain ta ya tungkhua kalemeu chailat thi chain le bilin lama nimin pia lam khan in dona chuaka terrorist sipai somli chuang an thia PDF pali in ramtan nun na an hlan bok March ni som pakua chokmadar som le chan vevel khan line ta ya number 6 venga pimunin road lama terrorist council sipai wak chuak tura in hor khom mek te chu yankong underground force le an tho pui Black Eagle Ranger ten bom manginan be ti an soya Rangoon region Tungkhua township tax office le veng chung le khaziak tu in po nizandar sari le minute somli le panga le minute somli le pasari ate khan Tungkhua youth force TYF tenan bom boka March ni somni nimin tu khan kalemeu township yisu khua le hakha le khomar lama sipai vei wak te chu PDF kali te zomi PDF te le CNDF ten lo changin zing lamdar sari khan ral thuam lian le silai pa ngai mangin an lo lambuna dar ko pel thlengin anin ka pani terrorist sipai som panga velan thia kali PDF mi pakhatin hliam atur bok chutia anin ka hnu chuan terrorist council sipai te chu chhong khua lama tolkirin ong chian ta lama an kal zela ong chian ta lama an tolkir mek la hian nimen chawmadar som pakhat vel khan kali PDF CNDF le CDF KKG lamin an lo lambun vele a chumi tumpo chuan an inkap na sa a terrorist sipai pahni aya tlem lo chu an thi bel le ni nan soi March ni som pasari po khan chhong khwa le ong chen ta kho inkar a hian terrorist sipai te chuan ma ni lam le lam interest wal palin an inkap hrep to a sipai pasari lai an thi to ni thi chain lama sipai somni le pali an thia PDF pali in nun an chan bok Sakain region thi chain township lama hian March ni som paruk zing lamdar rukhan terrorist council sipai te chuan chet khong khwa tangin indong kholam hoin ral thuam len an kap tana indona chuak ngala darkar li chung vel zet anin kapani terrorist lam sipai somni le pali velan thi ni soyani a midang parukin hliaman tur ngei ni hriat ani boka PDF mi pali in ramtan nun an hlan bok hei hi media laman chaklu tak lo wangin voin lama an chanchin kan hrevele ta chawani Irrawaddy region Chaimayo township thoro yuatit khua police camp chu PDF KL le an tho pui Phiabong district PDF te Chaila township people defense force ten remote control manginan bom ti hriatani bok tin Mon state bilin khopui kot chwa Rangoon le molamen inkar kong pui dunga po nimin khan in dona chuak le boka chanchin kim chang ala hriat theilo deu Khetet media in mun sang PDF report ala kho matanga asoi danin nimin March ni somni khan Myanmaram chung mun sanga terrorist council sipai somruk le pasari an thi ni na soi Makui region yi sa chu lama panga kan soita kalemeu township lama somni le pali thi chain township a somni le pali tho tamu lama som pani ken yu brigade ramchan lama pakhat Moon state Chaimayo pakhat an vain somruk le pasari an thi ti ania tin thi chain lama hian PDF pali thibokin pale township pakhat a thiboka an vain PDF panga in ramtan nun na an hlan bokani Chin state hakha khopuya dor tharveng kangiana office anti bula nizandar sari le chan vevel khan bom le silai ri hriatania zandariat pel nulam thleng khan silai ri hriat tur la omreng ni nan soi
thu chiang ngai chan me ka ni rengun khopuya thalai mi panga an man tak te kha an din mun der thong deuh viu ni nan soi rengun khopui yuzana plaza kotle buta tong lama demonstration nei tu kum lama lapui tlinglo meiche pathum le mi pa pahni march ni som pathuma an man tak te kha lokap lama hlei hluat takin an threm nia soi ni a an habal khopin an soisa a an hmai te po aduk vek nia soi ni bok heng mi panga te ba ka midang pahni march ni som paruka an man tak ko heng tet pain kum som paruk mi le ku ong kong miat kum som ni le pahni mi te po tun thlengin chin hriat lovin anum mek bokani rengun khopui mingla tong yong township dubi rota kanboza bank atm po tukindar nga vel khan rengun urban gorilla polten warning pe in an bom chiat sak nia soi ni a kanboza bank hi sipain titura anti angin company an rana an customer te bank account te po an khar sak le thut thina chuwanga niang beyan tok ngun ta hle ni rengun khopui ko mu township pa miu kung buddhist pui thiam te chen na aman tlom ngai pol office po terrorist council sipai ten lu chilin an pol ho tu utan sin ong an kap hluma aruang an langal bok ni in a muna om ten voin khan an soi pdf ho kan mu ti chuan lama siamin nimin march ni som ni khan an office an lu chila an chairman an ka hlum ba ka midang pahni an man bok utan sin ong chu akea an kap phota chumin nuwa alua kap le in aboral nga lani current state ko kari khopui chim lam meli velahla an phale le an phachi kholama terrorist council sipai te chu thuang thuma intenin ma an nor le a march ni somni nimina tang khan voin thlengin KNLA nam sipai te nen anin kap na sa hle sipain hetianga ma an nora piang hian an kalna lama thingtlang khomi te chumanin an soi sa thina in phenna nan hruai zia boka chuwangin KNLA lampo hian civil mi te chen na khuwa hi chuan terrorist sipai te hi an kap du ngai beu lo khopon lamemo rampil ril dewemo an thlang thin ni in KNLA sipai lal pakhat chuan a soya march ni som pali po khan kokari khopuya om infantry number som kwale pasari na te om na mun po KNLA lam chuan an lo kap to a sipai pasari layan thiani nimin le voin lama an in do na chanchin thil hliam omza tero ala soi thei mai ri lovani Moon State tatung township lama nimin khan fire department lama thok an ho tu patelin mi pali tha an nia an ni hi mi puite hne na tanga diklo taka sum khon thin sipai lam tang nia soyan ni march ni somni nimin po khan khochunga lutin heng ho hian civil mi te sum an khona chutianga sum an khon fo wangin pdf lamin an da thatamai ni nan soi hetiang deuh tho hian Mandalay region Sinkain township pa Phalanbu khobula po march ni somni le pakhat tukindar nga vel khan dalan nia ngai pakhat ka hlum ani bok sipain thu nei na pong lak nu hian media lama thok tu tenan tur na sa ve viu maya an man mai ni tun nai deu po khan kamayut media joint editor u han ta ngeng po man ni in kum ni chung na ram thok chunga zel bangzu turati ani po hiram ti ming chiat na criminal court zangale pangana manga thubuai siam sakani sipain thu nei nan pong lak nu sangni le somni le pakhat march ni kwa khan rengun khopuya kamayut media office an lu chila an media chief editor u nei tan mong le joint editor u han ta nging kum somli mi te chu manin an manatanga kum khatliam nuwa hetiang hian an chung thuan rel sakta chawani hi sipai council thu nei na nuaya water festival kan mathla maya lo om tura khian Singapore lam ref republic dj te chu boruak siam tuatan sipai lam hian an soma an ni po chuan an lo o ve maya mase Myanmar mi puiten social media le an mail lama te kontakin Myanmar rama zin lo tham tura an ngen na chu dj lam point ti hlo thlin saken Myanmar an zin le don lo thu nimin khan an soi Myanmar ram chung thil om dan chiang taka an lo hriat lo wanga
sipai lam som na lo ve mai an ni thu te an soya nakina boruak tha a huna kan ron zin le don nia an ti ref republic dj te hi singapore zai thiam tak tak larve tak tak an ne sipai council hian nepido rangoon le mandalay ti vel khopui lian lama hian water festival ropui taka man tumin ma an la a covid-19 awanga in khu khet na po a then hlip thlato in mi pui pun khom phal chin po mi zali thleng an ti le to ni asian special envoy myanmar lama azin tur thuwa demonstration committee lamin dem na thuan chua asian special envoy Cambodian Deputy Prime Minister le Foreign Minister International Relations Minister ni bok Prak Sokhon chu Myanmar tloina zindona hei hi Myanmar Spring Revolution huai hot tu ten andem hle ti an soya Asian Special Envoy hian avoi khatnan March ni som ni atanga ni som ni le pathum thleng Myanmar ram azinanga meno hlana le akhon bol te le political party hruaitute a mu ang ti ani demonstration committee lam chuan hetiang khopa ni tina sipai council pai thla kani theina na rammi puiten theito pan chu la hian asian lam hian engma malak na chak tak an nei lo ti in pusu khona zin tur po hi sipai council khopa zin mai ani an mo phurna engma hlen an nei chuang lo hetiang chunga Myanmar rama kazini ti hi chu Myanmar mi puite maka ngai lo na mai ani zok an ti ni ber hetianga du lo na lan tir na noya march ni som ni le pakhat voin khan prak sokhon chuan ni pi do a thleng ta thova minong hlana nen in muin thuan soidu na anen mu na chuan sang ni le som ni general election fel lo wanga dan ang thlapa thuni na keng ko lai lok mai ani thu minong hlan chuan lo hrilin politics thila in rem lo na wangin demonstration lo chuaka rong taka an kalpui chho zelawanga sipain security an lak thu te a hril boka asian thuthlung kanti mai 5 statement chungchang an malak dan kal zel po soidunin humanitarian aid thu an malak dan te po an soidun bok nia soyani tuntuma asian special envoy khualzin hi atum khatna ania step danga kai zelin in biak na hlotling an nei chho zel an be sei thu sipai lam news te chuan an soihlom pusu khona hi march ni somni le pathum thleng achamanga president lui utin chonu pui pisusu lui ni te people's party chairman ukuku chi te po mule ang pisusu lui ni ne na in mutur anga soi hi media then kha chuan ama pisusu lui nin adu lo ni nan soihlom baka te chuan Aung San Suu Kyi le NLD hruai tu lokte ne na anin mu don le don lo thuero chiang takin thu ala hriat theilo sipai council hian genocide dana bo chengei ni in US sarkar chuan thua chua don ta nia soyani sangni le som pasari kuma rakhain ram boilaya rohingya nam chung an malak dan rap thak tak mai chungchanga khan US chuan ti lui thil thua ti ani thu an soito thova hemi chungchang hi march ni somni le pakhat keini lama zanina an nei tur Washington DC ya Museum of Genocide Conference American Minister of Foreign Affairs Anthony Blinken an thupuan anei don ni in Reuters chuan aziaka hetianga sipai council in genocide dana bo chiat thu an soi hian nakin zela sipai council malak na sual taka an chet zel na turatan warning apenge yang ti in Department of Foreign Affairs how to te zinga pakhat chuan asoi zanina conference an nei na hian Myanmaram buai ngai tu ta na din IIMM pol tan US in dollar million khat apek tur thu po an puan fel ngal rinani boka House of Foreign Affairs Committee ya Rohingya boy na chungchanga an hruai tu Oregon State palai Jeff Markley point President Biden na thil ti hi athani ti in nimin khan soya Britain rama Rohingya pola an chairman Uthun Khin point American sarkar in hetianga ruah manna an siam hi an fel tak zetani atibok ole tuntumata na Myanmar lam chanchin kan thei ang tok kan mu ang kanan update thei chu khati zong kha ania clear tu te na top thlengamin clear saka
min ngai thlak sak thina wangin in za chunga kan lo me